Good afternoon. Good afternoon. Intum psycho really SORINTHAN HAOREI we ringapa shalam midleye intum psycho really Premier Football League Season 1 li welcome sadleye aj arui inaugural function hi itum matang jatak vaisa se ajui Football League Season 1 hiwi inaugural function li chief guest samidagle queer ke Timothy ZIMIK IRS Chief Commissioner of Income Tax Retired Government of India kala awi le shikam daiva apreva kuirumva angam ZIMIK na razang midale chain chung kaning shie program hili maso wasada grace hamida klewang Football League hi Meipung Foundation na manage hamilaga utsawi ages li organize hada klene achi Season 1 hili team jishad nang reore itum psycho do wiwang ringkapa kala mpung kapa football tournament akang sang sakse ari tumna program hi matang jatak vaisa se chaina how kopok sai ha sada ina Reverend NGALENGMI ZIMIK Associate Pastor UBC request sadale ana pamili shoklaga sai ha shok samirano kala awi kokup ngshida welcome note and presentation hi queer ASUNG MARCHANG Chairman Football League ana atami shokwimirno anili atami midale matang atami ka shokwimilo Kesuga siasa se rei kemataya idum sai korli kesa khavabri bra ZIMIK so tampung hiwang nalining sidam sot midale Football League hi organizing committee na kharin na ka wilungli mataila kina tangkhun naw bing wiwang sogra dak le khnui thot ping wiwang da kharin leilaga haupok haya league ne Rivra, Mikumoy tum nagachung kangaran lala, Mikumoy tum nagachung katayba salala, Nana itum limang room mituraka, Nana mangajon mituraka itum sasok sa wipang sap kick hamali lakmane. Chain of Rivra, Katana bingwi karin, Kangaran, Gachivelin and Nachang mida, Tacham taramina karin unsung gasapa, a tay matay gasapa program kangasang sak milo gaji, Rivra nalisa asada podale. Mataila kinari opening ceremony heo pokavai wivang. Itum langjin gahaya tamung sumuda itum matang jatwa kawai rakachip seraire rivrana ne tumi gachip hili rangrumida hili sorukui gidak lai gachivli nanang somida itum gachivu wivang sokami atam jikang sang sak miloda itum wi atam hi itum wi program hi lang me card itum wi mirin atam no wi pangle hor sang ne saiko hi Jesu Kristo mingsing da kapone amen Football League we career seasonally. Kutomi the razang mikai psycho really ringpa shalam communang soda. Welcome sadleye. Achi issue we maso. Queer K Timothy ZIMIK IRS Chief Commissioner of Income Tax Retired Government of India. Ali ishin maso samik vai kahang saran anda mayak mi wang kachunga ningshi kala achu ashu madam nala razang kami wang kachunga ningshi mi dalaye ari issue chief guest yaru nala thangai le re jena chief guest issue ojan nala khangning kami runo kala madam nala khangning kami runo yaru in welcome sasada pang phimi sir say ning shi hi kachung gaina phongshok la lamukup mure ishui ning shi alila mingai dalaye ishui WTR kala PMO crew baslile ning shi kachung midalai atumnala tom khami wiwang kala tangku wi CSO bing psycho relila ning shi kachung midalai ndumna ishui Football League habok vai approach sazaran ndumna kutom mida ndumnam thala kaina
dong mi wang ning shi kala utsan li la ning shi jung mi dalai asina aju hi pura match psychology asin in charge kujin nei janna asilila ning shi jung mi dalai kala issue aju hi lik reo mang mada club bing mazang khang reo mang reo pai gi jine jena clubbing na lam thalak ina itum na invitation ka wazaran tham tu ban miak mi wang num psychology learning snai ge ji hangai ara isin presentation ki ko atam ko kangai dale jen kare sada issue so chief guest ojale acha chile kala madam lila ni shi ni ai da issue CSO rather claiming TNL tangkol nagalong tangkol chinaw long ntum la mga siyang rather presentation na hui ningshi panglan kra ko milo tangkol nagalong tangkol chinaw long tangkol mayang la long TKS tangkul chinaw long TKS nala rakhim rino kala tangku nagaw naw long tangkul nagaw naw long kala tangkul long pang bing leidak leibing nala rakhim rino sing show HKL basnal khra khoi mir no HKL humpun katam naw long kala humpun katam naw long wichili thai so basnal khra khoi mir no Thai so basnal khra khoi mir no okay football league hi achu season mang muning la kum jida ar rova phai ran dak leine kala committee being the ran dak le psycho hi yarui bing le tam jida ko tomi khwai siak sign request sad le ning shinai in tum psycho na tada witness sami khwai rak mi wang football league muling mai runo kala now sada participants psycho really ring pa mai runo kala mai mai runo ji hang le hen tang Ning shere hog pokse asami Reverend NGALENGMI ZIMIK kala welcome note and presentation kwimikaya queer ASUNG MARCHANG aritumna special number akangana kwaisa se chena in a queer totmung muiwa kala awi bandly requested lay special number hi mi kwaiwang queer totmung muiwa hi red line passengers we friendman ne ahi composer singer kala artist ne yarina queer totmung muiwa kala we bandly welcome sasa da pangpang lagan ka phemi se
Check. What a great privilege to be here. I believe that for a society, for a people to progress, it takes everyone. It takes leaders and people. It takes young and old. It takes people sitting here, people sitting there, people sitting there. It takes everyone. And especially today, it takes all kinds of professions. Sports, football is players being, clubs being, they have come with their skills. And so let us all support them. This song is called Ralu. Thank you. God bless.
Queer thought mong moiba kala na we bandmates pingli chung ka ning si pongshok delaye ya ka special ka sa number itmui mangali sa kami hi itmui wang khayane khaya ka kane ning si kichang ka daire queer thought mong moiba na aj football league season 1 we kala football league ngrewa ki daklu team song hi ana compose ka sane ashama ana itumli present samilu shidra team song hi Arui itumna presentation teo ka kwikalu vaisa se atong we first presentation jili mapai knaping Arui mingai delaye jena chairman aning riva na atamika rakwi michilon na khangning milo presentation hi mathang kwika vaisa se kare sada itumwi opening prayer samika haya Reverend NGALENGMI ZIMIK Associate Pastor UBC Kaknya sada queer thought mong moivana ka shokwimilo. Thank you, brother. Kakatuma sada Kamjong District Football Association na ka shokwimirno. Kamjong District Football Association. Nextly, UKHRUL Basic Soccer Foundation. UKHRUL Basic Soccer Foundation. Opening and closing with mascot Ashina Samida Kleini, Kapungali, KASOMWOSHI Youth Organization. Function program Adru Himang Maningla. Football League hili KASOMWOSHI Youth Organization Stewart Samidale Ashu representative akana Kashokwimirno Katurugali UKHRUL District Sports Association UKHRUL District Sports Association Aju tournament hi UKHRUL District Sports Association conduct Samida Kleini Ning share presentation ni Arui Wangchina katang saura kala Arui hi next program ko karang laga hithada acknowledge sangai delaye football league we brand ambassadors akasada razang midak laya queer hormipam riva ahi Arui Kerala Blasters le ngreod leye tangkhul wiwang mai khangami chatak laya tangkhul mangning la naga wang mai khangami dak le khni thora khne ana football league we ambassadors akasad leye yari tongo mangali akshida acknowledge samingai ana we pam dak le pam wena khangning kamilo kala yari na pang fiena ka welcome sami se ning share hormipam riva no we ngre khangryo athai me rno mangawa me rno kala football league we logo design samia queer acquaintance matala kai na sami khai da hai da khlewang na lilak chungka ning shi phongshok da le awi wang le thum sai ko ran akshi da pang phemyo se thank you aroi itumna ajwi masowa sami da khlaya queer K Timothy ZIMIK IRS ali awi kashtui atam khumi khwai request sa da le na no atam kha khumilo Maipung Foundation with Chairman Kale Hilira Kachipkai Yari Saikore Natumli Kachangkat Iwi Wuklungaina Ninkasitrak Kamidale Ili Hili Kashuka Natumli
อีวีกับพนิงก็เลยอีวีทอดกระจุกระเจ้ากับแชร์ซักไว้เด้อกับโควิวังมาได้ไม่กับตาอารีอัตมฮิลีอินะเงาเรียวกี้ก็เชื่อเพลย์ปิงวิวังก็ชุกตุยอาคันนี้หังสังเกยังโลอารีเงาเรียวกี้ก็จีplayers ping he atumna football hi li leishila I game hi ngareu de chat kai ne China hi ta da sada hi we profession hi li chat re ka chi atumna phaning khwi laka otsa ka hai hi atum success are no the healing ning laka atum sai ko ruwang ina even English ya sakamine China ina tuya ka khani hang sang au ge nana football ngarau la ka success sangai kha nathum mathal lak aina discipline le lo punctuality le lo atam kachida nathum na kasak kaca katong hi li yang laka hi ta da sare ka chi chatlu ka chi na tum ni hanga ye ina athumui wang success ak vai point na khani ina li ka pitai de le na tum thalai na hing na mi lo na tum determination le lo discipline le lo team spirit kala teamwork le lo physical and mental strength he maintains lo balance diet lam thalai ne yang sang lo nathum temper le control sa lo China nathum limasa chu khwai nathum protection hi mathala ga na sa lo ka chi hi player ka tong li ina ka shu ka hi nathum ne hang sang ngai ne football hi o ka thili game swing a chaili mathame kap ka chi game ne China nathum nahi thada kapangkhui kahaya ivaring phana ye China nathum na khangrau chili ithum la yengre China nathum na khangrau tamli ka cha we position la thelo la ka team spirit aina team work sa la ka akha aina akha nathum mathalak aina team work sa la ka nathum we kem khangrau chi success sakwai sa lo yenglo itum le football in lekishia misare hili sangda khle hi nathum li football we matang li thai me sare China nathum li la cha sare China nathum na khangrau thran chile phaning unglo ngaro phapha ma chelo hi step khui ka hai hi no we future we want step khui ka hai ne da thai la ka na otsawa ka thangka ma thangka nala hi we profession wa na we mirin sem kure ka chi hi na thum le hang ngai ne player pingli hi hang sang ngai ne China itum we mirin le itum na football hi reo se kem hi khui ka se ka China na thum na la thai le re itum songai na khwatra khale itum we government songai na public songai na yang se cha ka itum fund makhle le infrastructure lamma matharar mane ka ara itum na football we importance ithela ka sports we important thela ka itum kharanau ping hina natum infrastructure le kwai kchi hi itum la machuk ka chak la ka hi sami kwai kchi itum ngarum sar la ka hi itum infrastructure leng sakse itum khanwe thot ping le sports le professional ka sada chat kwai kchi itum encourage sa se de hila hang sang ngai nei China sports we hili kashuka hang sang ne ka ara hini hilira la ka ina share sak ngai khangte le hawe China natumli ina faisa la ka aga khani hang sang auge natumna la thaisar de le ari hon he Manipur li issue kima mai burning le kale kachi iktiao ka share sanga ye tambagli khale mi pingchina atum st sare kachi hi le har ko achon nang chang
Manipur High Court na order shok mi harako Manipur government li direction mi kahai ne direction ji khimikla chaka Manipur state government na mete hi ST ne kachi hi lehaugi the government of India li recommendation he submits all of the High Court order sa kai ko China itum ne ngatsek lekha here makamushung ordne China itum na High Court le larger pens le itum hi kesi kuika khwai aru sadale I chili sangdale chi kesare chili success masa ka itum Supreme Court le vare hi legal issue ne China ka khane le High Court li fail sa ka or Supreme Court li fail sa ka he political issue ne chi we wang itum he protest le sare he we movement le re chi na tum le hang se ngai ne chi na tum le prepare salo chi issue aka China ara itum ing chaili na tum na the le re ari hon another issue burning clay he forest issue Ara state government na acha lekha 1930s 60s 1960s Chile reserve forest protected forest declared sa kai bing chi khushok lekha apamaina atumli iviksa lekha mi shimsa kahai ngaleli apam kahai chi iviksa lekha chatle Hinatumli hangs taking ngai UKHRUL proper he protected forest ne protected forest of Manipur number 2 li UKHRUL protected forest sang the kleko UKHRUL he area not defined kachirai na tang boundary kali forest protected lekhala kachi defined mak sane ka UKHRUL sang the leko He thought the sada itumwe kapungle forest protected forest he around 23 shukale reserve forest he wa apam khang daily track sangdale he thought the sada itumna ara government Manipur na hi phashok laka itumle he thought the kapung now pingli itumle he thought the rekrektale China na tumli na hangai bawa Itum kasai kumbam bai mre China itumna atumna ari 90 akika forest reserve forest protected forest he 1927 we ek forest ek na quick shoko he kushok laka ara apam kachung khali protected forest khale ping hili khale area hili iviksara the chatta klene China he in a research laka Achontang itumwe kika UNC we conclave chilila in a resource person akasa the tivam tu mehere he detail he in a kika internet katali samya okay natumlam thalan payenglu ilia jo atamma mithure ajawi I atam lekha hi natumni mekhai mira da chatne ka shulai na hangmige forest protected forest kachi hi or reserve forest hi 1927 he ek hilipan ka lakha ara atumna protected forest itumli kasahi niyom hi condition kasahi mama shungmane de in kapi misar kai ne China detail ji natumna payeng lo kana tumle achu ina hangai pawa kachi kata mina Manipur state na or Manipur we department or agency salaka itum ingele chili ivik sare jaka itum gotong gatrilaka no kepak marang saglu chita da hangai de ko laka chithara ko laka detail hi in another mekhai noge China ara issue in forest we kahang ne chililang meda ara kika arwi kika itum issues kandele le fie Kaina Chililang meda ka lang sang leoge ina atam ita da opportunity kwigi iwi wang shivam na hawe China
issue Yuri naga we issue la hange 31st May 2022 hili issue along song yurna decision kui kai lekho declaration sa kahai China itum na ara commonly negotiate sa lekha mong ta ka China itum li flat ma mi mara ka China itum li constitution ma mi mara ka China itum na Chitang chi 31st May 2020 22nd thang chi ishi Hebron we chili meeting sa laka itum atum na kahang de khle chi itum we unique history itum we jaka unique history of the Nagas Naga national principles he itum upholds sare itum protects sare at any cost he itum Naga we flat sang dele itum we Naga we constitution dele itum he maning ka masapai mane kaching ning kai ko he last ten kui kai ko China tum na kui chi I we wang le sang gai ne ila chi we stand li sang da kle ne China na tum li na hang ngai ba va last ten kui ere itum lang ning ka se China itum la mass movement le se itum we voice raise se ina ari voice raise de kle hi na la ila chang la kha voice sang room la kha itum we kharin itum na tan de kle hi samphang vai sa se kichi government of India li ma thalak ne itum atum li chi convince sa se itum we voice mle kha hi mong ta ma ra chi na tum li ka hang ne hita da sa de itum we yuri issue le de le China Manipur li ung China itum na samang ran itum li khami lan ka tong chi mete tampak li khle atum na kui sarawe China itum hi chila mathalai nang rar se no entitlement ne na li khami ne atumai na pokhi gi chimning mane atumai ne atum li khika itum li khika backing wasala kha milo khika salo gi chimning ilimi kai or ilimi kai lanchi I khuyaoge na tumsa da masapai mare ka chi hi khaleko 15th Finance Commission we formula issued budget khang year hi sendrai na phaisa kame hi tampak le khlemi na khu sarawe itumli mata mane China chili 6 formula le la khle ne ina atam le chi chilama te lai na tumni me khai mere kha ina internet le iwi speech iwi kika publisa kai internally na tumni tong chi horshop mi ge na tum matha lage na pa ki chi pa mi lo la ka itum chi ngarar khuise China ra chi we amount ji ka kleja ka last year we financial year 2022-23 le Manipur we budget paisa spend sa ka hai 35,882 crores ko he kapung na samhang ran tribal being na samang ran kachi percentage na paso ka 51% 35,882 crore he tribal being na kwiran kachi more than 18,000 crores UKHRUL district ling year time si kachi itumli mathalai nang year ung ka shichin kachi 3,500 crores UKHRUL shichin gi chin lobat 100 crore an the mashika chin he itum the thing ye can you turn tum rag chana I malung sahai the hang sene can you turn and cut re itum kana now being va ara ra ning lamasok to re China natum can you thought being he please stand up for your rights inatum li hang the klene China atum the land kwisrael ka itum li cham ga sa ga ka o pai malai ma da lui va la jinguma perer Bobby plantation and the sapog like itum be katikring and octidale. China itum na ara lan lamina quisara itum we right lamami itum we freedom katan la mong sung like itum katiana kati takaman octidale. China he live Manipur li pamlala he li octic vaisase China India wana Central wana itum na quiran kachi short of independence short of freedom he itum li miran kachi itum na flat chi itum achala kawana flat kle pachi flat chi recognize sami log chi ne ya China itum na kika itum we your we chan khanga che khili item wise
competency wise ngachek ta lakha mathang gup sang ga hai hi constitutional form ai na khirami lo kachili khika ka sakmale mane kachi iwi take queen nei 36 years government of India li isar sa kai nei isapa sa kai nei jiwi iwi experience iwi knowledge ka tong sang sa la ji ma mi pai mane kachi ma thai khirar mane china na thumni ka hang nei itum ka tong hi chang lakha itum yurchila yuri whatsapping chila ungsung vaisa se kala chile lang me de itum manipur li pa ma kha itum we right itum entitlement hi itum sambang vai ngar khri se china itum hi ka sai sai pam se itum discuss ka sa ka tong hi informed discussions ha se hi itum we long sim we whatsapp group li ka sang ne long sim hi itum tang khru we live the who and who sang sar kai ne ka hi li tipet ka sign the very low level extremely low level line itum ka chance hadale this cannot be done itum informed discussion ka ji pang damale mane in a hiya ka lairi ka pisokare hiya ka message me thang ka la issue akala raise masamane hita de itum sa ka itum nga chan khang ngai nga chan la ka are itum aching daire tame khwa pamle male lumane we are at the bottom there is no place to go further down hi katha situation hili itum hi arila ning mashok lagla khani thot bing chi arila khika ungkar thila kha hitha se ke chi male lagla kapam hi ukhnang nai chaina itum matha paimara itum right wiwang itum karthi se itum right wiwang itum raisa se jaga khulai sing lakha kacheng ha sing lakha cha chemnim maning mane arwi homre atam le kuin tokan sare Meteli or Bayangli or Kikali Atumli Itumna Karchan Kasa Chili Itum La Chiwi Atum level Chivashun Kawai Atum intellectual level la Itum be Queen Tokaina Kasala Chiwi level liner Atum Ling Solaka Itumi right Itumi rights Kale Itumi entitlement Kale Katongachi Itum Pilaka Itum Otsasechi Natum Yachu Chikahane Ningshi Ara Hilitango Achuva in an envelope can sing the lady. Meow say, so Foundation Chairman envelope Akava Ali straight out the cream yoga. And a quick diet Ali Mioge. You know, we want to take it. Ara team being link or each other to mean 1 second something I teams football league li as kum participate sagi dakle teams ping aming wow shok mi gen tum nam thang thang kha kamilo kharesa da Haokok FC alphabetical order and tause Haokok FC okay Chiwitili HPFA Atume team chisarne hili kajo mangsang dale 10,000 each sang dale hi abu rakhi me thank you Maipung FC Peichon FC Oriental Club Pungier United Brothers FC Kala Knausada Varehau FC Nerau FC Maipung FC la kho shokhui milo
ning shere aju we maso queer ke Timothy ZIMIK nana itum kanui thot ping wang kala tangku Euro wang da molung ring la kaina kasat sang mi khai kala reality shock tak lai concern lai la kaina share sami khai chiwang chung kaning she chili lang mai da ning hak la kaina ning tong la kaina mai phung foundation le kala tournament hiling reu gi dak lai club chi sha thili la nain la chon mi khai chiwang chung kaning she nowi od manga athei mai no bung phang mai no gi hi itum psycho rowi muthun sa da khanawa sa da hangchi phun da lai itum psycho rana chief guest we wang pang lai nak shik family shit say ning share ara ituna mathang program tak vaisa se himata chaw rang laga arwe inaugural function hui formal program hi ko pai re ara itumna match ngreu vai wang mai ngre vai saura okay presentation aka khani mi khwai leidle jene hi mi khwai sau se presentation hi kwikami khwai kuira aning riwali request sadle tangkul nagalong we representative tangkul nagalong na radle cover presentation ni khwimilo thank you Aritumna matang program matarang laka hitada announcement mioge inaugural match Meipung FC aina HPFA na ngariaw mira ani kanishina aring ngariaw kwai ready sami momandale warm up sami momandale hi samahung dalay laka hitada request sangai team song hi itumli queer thot mong muiwa kala awi band na samire team song ka sa tam hili team kanini na line up sami sakwai request sadle kala team song ko kup ngshada chief guest kala officials ping nga sola ka players inspection hi leidele kala chi ko kup ngshada group photo queen room ra group photo hi kup khai uchili match kick off sara hi thada leidele kala achi we inaugural function with mascots hi UKHRUL Basic Soccer Foundation na samidale kala stewards hi KASOMWOSHI youth na samidale match officials hi UKHRUL District Sports Association with referees ping na samidale are itumna program hi mathang chatakwai ngrai momandale laga team kanini jina ready sai cover manga shong ranganing mikwai request hadale Aje hi jingyat ketiaw ka makwe da players ping hi warm up ka sa 2-3 minutes kwifu ka da request sad le chena players ping na warm up sad le la ka yarui ping la phasa mo kwiaw gi da refreshment kwiaw sa da request la rad le chena ka somtang youth na
refreshment hi yaumi khwai request sadale itum hi 5 minutes refreshment break hi khuyora hi gugup ngushida players pingna line up rasami rono kala team song hi khuyra thot mongmuiwa and his band perform samiora program hi mathang chatak vai sa se ko somtang youth pingli refreshment yaumi khwai request sadle yarui pingna ka chi chawi pom khwai pomli ka pomilo yaw ya ma chi hela nutumwi pom khwai pom chli refreshment yauramira. Thank you.